Ekitabo kya Nabbi Amosi eshura ya 5 okwo Abisirayeli bashemerire kwetiisa n'okusherura Mukama. Iwe nju ya Isirayeli we hurira ekigambo eki ndikugamba ninkutongeza. Isirayeli omwishiki oshugiine agwire kandi tarigaruka kwimuka, asigirwe omu nsi ye haburaho kumwimusya. Ahakuba oku nikwo Mukama Ruhanga arikugamba nagira ati: orurembo rwahurwirwemu engabo 100 haryatabarukaho 100, n'orwahurwirwemu 100 haryatabarukaho 10 ezirisigara aha nju ya Isirayeli. Oku nikwo Mukama arikugira enju ya Isirayeli ati: munsherure mubone kugumaho. Konka mutasherurira Beseri, mutataaha omuri Girugali n'obukwakuba okwambuka Berisheba, ahabw'okuba buzimazima Girugali ryaza omu bukwatwa na Beseri ryahinduka busha. Musherure Mukama mubone kugumaho, atakimuka omu nju ya Yozefu nk'omuriro kagenda nigurya busha hakaburaho kugurariza omuri Beseri, imwe abarikuhindura eby'oburyo muravunga mukanaga ahansi okuhikirira. Owahangira enyonyozi za Kakaga na za Oriyoni, ohindura omwirima ndindinda akasheshe, akahindura nyomushana ekiro, otuma amaizi g'omu nyanja kagashandaza ahansi. Mukama ndizina rye, oreetera abamaani kucwekyerera kitarariire, okucwekyerera kukahika aha kigo kigumire. Orikubahanira omu irembo nibamwanga kandi nibatamwa orikugamba amazima. Nahabw'ekyo, ahabw'okuribaterera booro, mukabatoijisa engano, mweyombekiire amaju g'amabaare gabiizire, konka timurigataahamu. Mwebyariire emisiri mirungi y'emizabibu, konka timurinywa vinyo yaayo. Ahabw'okuba nimanya ebicumuro byanyu kubiri bingi, n'ebibi byanyu kubirengeseriize, imwe abarikubonabonesa abahikiriire, mukarya enguzi, kandi abakene mukabateereza enkokora omu irembo. Nikyo rikwerinda ricekyerere omu bunaku nk'obu, ahabw'okuba n'obunaku bubi. Musherure ebirungi tebibi mubone kugumaho. Obwo nibwo Mukama Ruhanga ow'amahe ariguma nimwe nk'oku mugambire. Mwangye ebibi mukunde ebirungi, muhamye eby'oburyo omu irembo, obundi Mukama Ruhanga ow'amahe akagirira embabazi aba Yozefu abasigiireho. Nahabw'ekyo oku nikwo Mukama Ruhanga ow'amahe, Mukama arikugamba nagira ati: omu nteerano z'enguuto zoona haryabamu okuboroga, n'omu nguuto zoona baryacura bati: ayibambe, ayibambe. Baryatuma aha bahingi kwija omu rufu, n'abarikumanya kutonzya kwija kucura. N'omu misiri y'emizabibu yoona haryabamu okuboroga, ahabw'okuba ndyaraba hagati omuri imwe, nikwo Mukama arikugira. Imwe abarikwetenga izooba rya Mukama muryakareeba. Mbwenu eryo izooba rya Mukama nimuryendera ki? Nery'omwirima tiry'omushana. Ni nk'oku omuntu yakuhunga entare akabuga n'eddubu. Nari nk'owakuza omu nju akegamiza omukono aha kisiika, enjoka ekamuruma. Eryo izooba rya Mukama t'omwirima n'omushana, t'omwirima ogutarimu kweza kwona. Nyanga amagyenyi ganyu ningagaya kandi tindikushemererwa kuteerana kwanyu okurikwera n'akakye. Nobu murampongyera ebitambo byanyu eby'okwosya n'empongano zanyu z'esaano, tindikwija kubyakiira kandi tindikwija kweta n'aha mpongano zanyu ez'ente zanyu z'ebishaju ez'okusiima ahabw'obusinge. Nimunyiheho orwari rw'ebyeshongoro byanyu, tindikwija kutega kutu okujumira kw'enanga zanyu. Kureka mureke eby'oburyo bihimintikye nk'amaizi n'okuhikirira nk'omugyera ogutarikwoma. Imwe b'enju ya Isirayeli mwe ninye mwabiire muhongyera ebitambo n'empongano omuri egyo myaka 40 muri omwihamba. Mukaheka ekishushani kya Sukooti omugabe wanyu n'ekya Kiyuni enyonyozi ya Ruhanga wanyu, ebishushani mwayebiijiire. Nikyo ndibatwarira omu bukwatwa seri ya Damasiko, nikwo Mukama arikugira, ow'izina rye riba Ruhanga ow'amahe.